این ایتا فیلترش میکنه آره که اگه موسر پوسر نداره دا ای شدگی اینا هاي بدر ها ای اليوم عندك برای کساله سرطان ایکو سرطان برای یکم دیم استپینش بسیار چیه زید چیه فایده داره اليوم ماشي علوم اعطيهم اول شيء خليهم يشربونها ما والله عندي في الجمهور اشرب حليب بگیری میخوریش بگی بسم الله بگی بسم الله تو قوی بگی بیا اگنه بیا که بخری اخی بیا بسم الله کنه لا انت لا تقعد تسالني بحاجات اعلمك الموضوع انت والله انك تجيب الضغط قسما بالله ايه بعدين اعلمك يلا خليني اشرب حليب شويه اكلمك يلا ايه ما يا حاصل هنا بسم الله کنه بنیت شفا بنیت شفا کنه ان شاء الله بشینه بزنه اشرب ايوه ما هكا هنا بزنه بسم الله کنه بنیت شفایی فقط شیر نیست شفا بخشه خیلی دست و قناه فورده اصلا جدا دست لرزه اصلا کما با بیرون گیو معقول نشد بیا خالا جام زنه شیرش تر فایده داره مادر هم فایده داره هم ثوابه این ثواب هم سنت هم ثواب داره بسم الله کنه چی میگن نفهمیدم ها میگه با بخره ايوه بسم الله الرحمن الرحيم كو والله هذا طيب مرة طيب ايوه حليب كويس عجيب دست بوارك مازاش كم بور خورده سيم بسم الله اسم كاك اسم الامين الامين علامين محمد يعني برادري ما ابو جعفر ابو جعفر نعم الله بارك الله فيكم شمس الدين شمس الدين ما شاء الله شيء او اكاجون كاجون اسمه معنى اسمه يعني اخي القريب اسمه اخي اسمه اخي يعني الاخ ما شاء الله سموه هكذا يعني ما شاء الله خلاص نمیته ان شاء الله بابا ما باشه